Jotonon khulumkani channel o kai tomono norwan channel o subscribe khlai ko ka subscribe khlai ready ang ketal job advertisement online information related videos nam nga faidi tini kaisa ketal notification nai omo rijaka director of social welfare and social education government of Tripura ni bakhakte kanga nor video no paithak jorate nai tongdi kam ke saimana bagai omo kanga official notification o notification ka nai de waka interview najaknai o post tengkangkai o jagao anganawadi worker tai anganawadi helper talangjaknai gangkai oro rijak tongo obo kangkai matabari ICDS project Udaipur Gumati Tripura ni bakhakte rijaka child development project officer matabari ICDS project ingke norok tomon interested tongkangkai to norok ni biodata tai joto documents self attest khaiye norok matabari ICDS project Udaipur Gumati director child development officer ro thangai norok norni biodata application form marinai kangkai oro no rijak tongonai di serial number name of anganawadi center tai name of gram panchayat ADC keba block rijak tongo tai post rijak tongo jagao number of post anganawadi worker haya keba helper no khorok busuk talangjaknai haikeno o jagao tongonai di daspara anganawadi center o jaga pitra gram panchayat tengkai blog engkai tobo je matabari arti blog o tongnai borok simi oro rijak khao jagao na jine mom ta blog engkai jotono oro matabari arti blog ni simisi o jagao kwbangma tongonai nei di serial number kwbangma tongo tai ADC haike ba gram panchayat tongo tai o jagao anganawadi helper tongo tai anganawadi worker tongo haikeno kwbangma tongo jagao 33 ta tongo 33 ta post oro talangjaknai anganawadi worker ba helper oro jotono oro tepani arti blog matabari arti blog tongo norok nai di gangko jagao eligibility criteria kangkai education qualification kai anganawadi worker ni bagai kangkai class 10 pass jangjakna nangnai te anganawadi helper ni bagai ingke minimum class 8 pass jangkai oro norok apply khlai mannai te age limit tengkai 18 simi 45 years haipano sini ST rong ni bagi 5 years relaxation rijak nai oro te o jagao sajaka je anganawadi center o je tongi tongnai o jagao matabari ardi block bai tepani ardi block oro ni area ni borok simi oro apply khlai manai ganga te o jagao je kaijak engkai simi oro apply khlai manai saka gangkai te borok no per month 4500 ingka anganawadi worker ro rejaknai te helper kangkai 2250 rupees khalai rejaknai application kangkai 1 tarik ni simi 7 tarik July 27 July jora tongo omo 11 ta ni simi 4 ta PM holidays rogo kangkai accept khlaiya borok ni saka te last date ingkai to 27th July 2022 4 ta jora ingke tamuno norok interested tongka angkakai norok apply khlai mano anganawadi helper te anganawadi worker omo beri rong ni bagai simise oro je kaijak beri haikeba je besai thija haikai oborong no borok oro apply